Gradski štab za vanredne situacije obezbedit će pakete pomoći dok traje ovo stanje. Ko će sve dobiti pakete i od čega zavisi obuhvat? Zbog situacije sa COVID-19, Gradski štab za vanredne situacije je pre nedelju dana doneo odluku da se pomogne najugroženijem sloju stanovništva koji su maltene sada u stanju socijalne potrebe. Tako da smo razmatrali situaciju i doneli odluku da upravo najugroženijem sloju stanovništva pomognemo kroz pakete pomoći. Radi se o osnovnim namirnicama za higijenu i najosnovnijim životnim namirnicama. Što se tiče penzionera, mi smo preko fonda PIO uputili dopis Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja i tražili informaciju da vidimo koje su to kategorije penzionera i staža osiguranja, poljoprivrednih penzija i zanatskih penzija sa najmanjim iznosom penzija. Dobili smo dopis da je to 15.113,01 dinar i to radi se o 2.841 penzionerom koji imaju te najniže penzije. Onda smo odlučili da toj socijalnoj kategoriji penzionera sa najnižim primanjima prvo izađemo u susret, da im obezbedimo te najosnovnije životne namirnice i namirnice za higijenu. Takođe, razmatrali smo i slučajeve ljudi koji imaju preko 65 godina, a koji nisu na evidenciji Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja filijale Pirot, a to su ljudi preko 65 godina koji su u stanju socijalne potrebe preko Centra za socijalni rad. Dve vrste korisnika, negde oko 300 korisnika u dve kategorije. Znači, korisnici tuđe nege i pomoći preko 65 takođe će dobiti pakete pomoći, a takođe i ljudi preko 65 godina preko Centra za socijalni rad koji su korisnici novčane nadoknade, odnosno novčane pomoći. Takođe, preko Crvenog krsta pomoći ćemo i na 102 korisnika koji su na narodnoj kuhinji, tako da ovim kategorijama stanovništva ima ih ukupno 3.300 koji su najugroženiji, mi spremamo pakete podrške. Takođe, danas donešena je odluka na štabu da sagledamo i ljude koji imaju ispod 65 godina i nisu penzioneri, da i tim kategorijama stanovništva koji su, da kažem, u stanju socijalne potrebe pomognemo. Pre svega mislimo na samohrane roditelje koji su korisnici dečijeg dodatka i takvih korisnika samohranih roditelja, gde su uglavnom žene, ima oko 400. Tako da smo proširili odluku i ukupno spremamo 3.700 paketa. A takođe javljaju nam se donatori i gledamo da proširimo meru podrške. Pre svega smo gledali sada da pomognemo socijalno najugroženijim sloju stanovništva, pre svega na ovih 5 kategorija, a takođe ići ćemo i na pakete podrške i za ostale kategorije stanovništva. Razmotrit ćemo situaciju, tako da ja se nadam da ćemo u narednih mesec dana da proširimo meru podrške i na ostale kategorije stanovništva koje u ovom trenutku nisu toliko ugrožene, ali u budućnosti mogu da se nađu u stanju socijalne potrebe.